ia ga lead second memorial arm wrestling championship lapan kut no ha ka arfa artarik benail ber hajar pesan bat kalong ke Shongshit bat ke baitanat ke belapulong ha KGP Conference Center IGP walai simenta kumba arspa san photam nadu kisamla kirang ba bekilong kemi ia gani ke tournament la penyat da Power Gym Club harikat ke jingis nok tilang ba sarkar jela ia kentup lang SHG Frank Yamaha Speed Tag Bouncer Association of Meghalaya KSU bat FKGGP. Iba FT sen ide wein kirang ba bala pun mi shibun kirang bagi thei bala pau khmat ha jela na jingle kai arm wrestling na du snam khat khandai spa khandai pesan bari buju yarap ya kisamla ban kiu ha kan ka kam le kai. Ya ganam Champions of Champions amateur nagaleng kishenrang lara da I mebansan sangma nya maukerwat nakaleng kikinthei ha ka amateur lara di Victoria Nongshli Naribhoi ha ka pro champions of champions men's pro lara du Jimison Marwin na maukerwat ba nakaleng kikinthei lara di Kong Wandalin Simyong na Power Gym Club. Pagaya senipat ai ba nakaleng ka district wan mansimanta pakani ade ka musim jong ga jepit klik ka jong pi namta paten wan pak maju sutamat ya ba alam tolong ba undi tamba ide world champion balawan sementara haki insang dokter zai I lagu ya kun sama ba kikil sepang ba niskam ba limba ke sinsia ke jong pi alam ba keti ke jong pi ba kun sama kita kil ba kilangnya kiu artet syaki ketan ke semua anong sibong kitian na bagay pagbuon na pren pi iba kailangan itu nakwa ang simta may ikabang ko ang iba alam na ilatran ba kuno sa jinakas mau ka discipline ka dai kawai ba kunhap kamho haladi naman ba plan ka discipline kinuma balong kay ba ka concentration ba ka jinglan lagi kita lagi mau berbuat di balong ta nan ba hakoi kesni na kawai kesultan sa kawai kesultan ba koi sa kusong ko yang tibok kerbian sesi lebih baru kawan simenta hakane ka tournament ba aka jingiakhun ka ngalaikan bagi sama alam ba nakalian kesai KSU central body ru sa pelong ini kita dingakai alusnan ba kermanskan ini baru kawan simenta kiwan simenta hakane ka program bagi pelong bagi niwel ya kiwe para sama bagi niwan simenta hakane ka tournament Kickbox kirbiang official bro punya 3 stone. Karena kini di champion, tapi official di champion. Tengah kacang belong champion di besok. Inisial kandung yang intai hal berpikir. Tengah kerpat nggak request siapa bro bagi bandung di bandung sub melalui bandung di don interest banyak kai. Tapi 3 stone itu main siap di tang hadir. Te so kowe belong ngan pelong so kowe ke tournament tang naman taki amateur kalau ini benai telaknya lah ini tu tapi keren apa tangi ki amateur ban first second third state usasu fourth shadow menai ibayu kecat national ibayu kecat apa state di bawah besar itu kin island first second third usasu tangi fresh ping apa dan Pak Brian Mangkau Third Brian Mangkau Mulan Magli sorry Ibu kalang dorong lah tidak selesai.
Come on, Anisha! Come on, Nana! Okay, Damewan hi Karjana Persya Yairi Phaji Sayo Subhalam Lakre. Damewan hi Karjana Persya Ri Phaji Sayo Subhalam Lakre. Adakah di tapping dulu? First bout yang kan Rimpo Kiji Penkre ini Idoles Persya Iban Timpio Pangsa Bajok di Ibak Polwanyang Dami